Kusesa mwendani saa mwena ndataka mlongo tatu na nyanya na nitwa siokethia ende ngutavie kana ngutukunikile madhango yimweni kwete idhango ya The Daily Nation na idhango ya The Standard tuambelilia na udiwe idhango ya The Daily Nation. Udiwe idhango ya wandikitwe Kenya strikes 680 billion gold na nungu dhandikuelesea kana chongo kiu cha ikimaanisha ata maundwange meidhanguni ya The Daily Nation mwa makaneti kisomo na ende maetie kana alimu ni maisie maikatata kublimiwa kana kutula mote nundu wa kwitha na ghost learners ndine wa masukulu na pia kwitha na ghost institutions na ende measia ministry kana movea wa kisomo niwo walite kwithiwa ukikulwa mwange meidhanguni ye ni mwa makonete sha na ende ningwitha ndikuelesea na wewe diwe dhangu ya The Standard waandikitwe see here no evil na ndi ni mwovo makoneti maundu kauta alama ndee ndini wa waandikani wa alimu ndini wa kuibana alimu na kusioka inge kumambatia ndeve tuambelili na usisi ya dhangu ya The Daily Nation. Idhangu ya kele ya The Daily Nation nuke wa unenganitwa wa mwalimu mwe kana etwa Gogo Norbert Gogo na ndi court ni umisie otwi anengwe milioni 5 katono imwe nundu wa kwithiwa waina negligence ebindane yimwe ila weka wa surgery kwituka kana ila wa sukulu November 2016 ebindane yeulu wa ebindane yuwe na miaka 20 na kwituka kana no wabalukile sukulu na ebu atono ni glass kana kindo November wake yo na ende no wabidiye atwawe hospitali wa Nairobi Women akekwe surgery niwe kiwe surgery ona na metoki na ende matakitali alama amweka matia kindo kikuitwa artery yetwa artery forceps matia ebu kwake na ende after kale binda yasa niwambie kuigwa wo ya bidinde atwawe hospitali wa Kenyatta hospital nende akaenda akasiwe kanake kwa surgery nge nikenda asiwe na ende ila kwethiwe kindu kiu niwe ndiye kotini naenda asikata hospitali uswa Nairobi Women kwethwa mati artery forceps na ende artery forceps ni mprase no machine itumika kana usuma itumika nikenda withilela mundu ku operation ndana uwa muno na inde nundu wa negligence kwa nondo thango yeyotu ya madaktari asu ni molile na kindu kicha mwete ya uwo mwingi na inde ayelesa ni waise kana ivu yake yethi ayena a lot of scars kana malanga maingi muno nundu wa kwithiwa ona kwa operation isu ya bidi yaenda akatilangwe akanake kwengi operation nikenda au mwekindo kiuki mwini kwake aenda asikata na yu newiwe ni walete kuiwa 5.1 million nundu wa kwithiwa akosiwe pain na out of negligence kala eno kuno mwingi nundu wa kwikwa Kikila nile ranguni ya katatu ende ni mwovo makonetie dhavu kwithiwa ende ukwatikanie kuyeka Kakamega na ende ni farm emwe kuitwa Shanta Gold Limited na ende yaseka na gold isu mulati usu wa kwenza gold isu uwanewe kutumia 27 billion witha witwa yuwa kwa ibinda ya miaka nyanya na ende households kana misi maana nana ni kwithiwa itona ku relocate wakana kuthamigwe kundu kungi nikenda manenge mwanya mulati usu wa kwenza gold ngalikone sia Kakamega wendewe ni kampuni usu wa Shanta Gold tukala nilio dhanguni na ya kana ende no mwovo makonete sha na ende kuituka kana bandikitwe health scandal hospitali imwe sia receive ya mbesa sia shiv na ende sia any other medical scheme kana cash nende kuituka kana ma directors ama mbese isu maasa sia itumwe direct ndeni wa county yo na ende bena hospital director mo kuitwa Caleb Marwa kulite makulu akakulia ula wa muye kana bill ya stima tiyibanu ula wa mkulile kana tiyiba salary kana tiyiba adhukumi nu nakakulia where did the money go akasa that's not your problem ndaka kule nundu mibia sambesi susa atumeka kwa shani susa atumeka kuiba mbelu sia stima kuiba adhukumi na indi
na said that is not a problem kana ndaje kwitha ikulwa mbesi sukula senda na ende ni health scandal kana ende maundola maende ende ni wande bisa muvango wa uti wa sha tu idhangune ya katano ya the Daily Nation ende ni mwovo makonete bena undukoti ya lita kwitha kirul maundu makonete Rex Masai na ende mwovo asunu medhi labo idhangune yuwe na mwovo makonete undu mde ya Kenya ibangete kwitha wana embassy kuu ya Vatican City na ndio kutoka isulu neki approval ni cabinet nani wa iyo masani mawe iyo na ndio kwaseka na uso hana kelelo kinene cha kukwidha kuna an embassy Kenyan embassy kuu ya Vatican ndio wa kelelo kinene ni ku strengthen kana ni kwikia vinya engagement ya kuu ya within the Holy See na kwa advance maundo ma cabinet kana maundo mama malama yetu maye kwa ndani wa cabinet nimekwidwa maidhanda ngwa kwina maundo ange maile tokwidwa make kwa kuyeta kwidwa mena corporation ilangwa tanio ya Vatican na ndi ya Kenya ni kwidhingi kwa tania maundo ma kudhingelila muwo maundo ma kukita uvindu kuwanzebe maundo ma humanitarian work na ndi maundo ma ku expand engagement katika tewa kana maundu ni ma faith based institutions ila siku ya Vatican na ndi yonde na ndi mwovu asunu medhi ya dhanguni ya katano tusi tena ya dhanguni ya dhandatu indi ni mwovu makonete kisomo na indi heads kana indi anene mama skulu otondi ni minasya indi ni matula muti ni matula ministry kana movia wa kisoma mutunu ndo akwedwa e-fail maundone makwekia records kana accurate records na pia kwedha matena learners kana kwedha inde yu ila skulu mama iko mandikasiani ila si skulu ni su na ila capitation kana maundu makonete kisoma mwaka skulu ni su kana pia kumana alimu alama ya kwenda maybe kuamba tuendebe whether ina records enough na inde maundu asuni mwame ukunika mnona inde anene masukulu ni maneni yena mase kana mama blame the Ministry of Education ndo akudhabena some failures ndeni wa kisomo mwasomo ngedha nangio nengelele ngende ni wedhangu ya The Standard tuisema wedhangu ni ya Mwanzani mwema connected the Raila's party ramps up na inde pena celebration ila in the ODM akana tongoi ma ODM minde na kumobilize ahead of the party's 20th anniversary kana maida maitani ya 20th anniversary weekend uyu kuyanga likone isia Mombasa naende kuitoka kana matongo iwe ni Mombasa governor na ODM deputy leader Mundu Abdul Samad Nasir atongo aya ni maende na kuhold meetings na atongo on the meeting ya Kenya nikenda indi manena nisema ndo makonete unity katika tewa member ma ODM naende kuitoka event isu ikambe ya Friday na idela wa chumwa naende mundosu kana Abdul Samad indi no waise kana akodile kana andosu ni matona kana Kenya meke kwidwa mayona kana tabena disagreement ndeni wa chama cha ODM na masani meku kwa ndo matona nikenda with the unity katikati wa chama cha ODM otu dhanguni ya Mwanza ya The Daily Nation pia na mwavu makonete former Samburu governor mundu kuitwa Moses Lenokulal nende kuituka kana mwele kilwe ana charges ya 84 million anakona wana kwithiwa indi vaina ekwani katika wa kampuni kuitwa Oryx Service Station na kena indi ila kwani yuye ndiye kotini atuikie kana ya silile vena conflict of interest kana indi masilile na ende nule kilwe na ende na kwa kona nichwe na 84 million shillings tusise nayo idhanguni ya nyanya ende ni mwavu mkonete lambanga ya kuomboka kwa mudhanga yekikie ku ya Elgeyo county na Elgeyo Marakwet na ende vema kibeti kimoki kuitwa Miss Margaret Kipkech sakana highlighted the hard times kana binda yumu ilama survivors kana ndwala ende mawoye mbanga nesu mesilile elesa kana ende mudhen enasana Mwanza
na indi yasia abikie skulu mwe winga likoni susia Elgeyo Marakwet na indi yasia kana yasia nusu yake muonza kamweke muongo kala kangi nukwete ngalikweno kala kangi kakokota ngalikweno na indi yasia kuyithila aya lamia sukande kanduwe kana floor ina baridi kana yona audithu mwingi nikenda indi akomisiana siake vu ila imete muno nundu wa kwithe maitambuka komanda okutethe wa aikomye abos klasi nikiu nende kutuka kana oneko asube nandu ange kana ma andu ange me displaced nundu wo kunosu wa muthanga na indi matowe school sta temporary refuge na indi ainena aise otombe mwekwena misi mingi yeba na tuina meto kana mabula na indi asa we just have to cope na indi kutuwa kana mato wa skulusu na indi skulusu ilasi ona situika siedim kana sina stima kukatuika kana menengwa ka single mattress o kala kanini na kabula kanini kauma kwa atelela na I say it is hardly enough kana isu itona kutethe na family isu yake ya siana siake muonza nake eweka aile nane woise kana I lost everything ibindani yuko ina mbanga isu na ende yasekana pa usukulu niboke kala kuma mdonosu kusonga nambe na ende kutuwa pia floor isu si dusty kana susie kitoki na ingi onandwangi meikala bo matena mabula kana matena mito na ende bena risk yasiana nini na pia andu wako kwetha maikwata mauwau na ende kwena na Mr. Lawrence Mutuel ulame Elgeyo Marakwet Chief Officer wa Maunduma Disaster Management aise kana more than 600 families kana misimbewa mana than that we say they were displaced kana nisi aise mawekalo masio ayase kana pia with around 300 households or you nimeme school suku to wase Chesongoch Primary School na indika aise kana Maunduma leu na Maunduma sindusia kutumia kila mudhena nimaende na kuprovide wa kwa amwe kana aingi mo na indi kumanisha uti kumanisha kila mundu nungu kwa atakila chailete na indi ukunosu mutumia ndo asuma kala buku indi wakuya na kukundu mato noko manesa na indi mundu mukosu ni worthy wa akielesia ukewa wake wa maondola uende na kuisila bautu ikidhangu ni ye kumi indi ni mwavuwa makonete NPS na indi metuka kana Miss Douglas Kanja ulame Inspector General wa polisi wanu kulea na kana mundu wabicho miaka miongo thandatu ndalite kwithiwa akiretire na indi kwituka kana mayor ya ite retirement age ya government official in Kenya na region at large yaise kana 60 years niso mundu alite kwithiwa akiretire na bena article ya katiba ka Kenya article 245 section 7 na yo yaite kana katiba kaite removal from office ya Inspector General of Police na deputy Inspector General of Police in the North 60 years na indi tasa kana mundu Kanja mundu asuwe nitokulea na namo to oidhangoni yu ya 10 indi bena mavu makonete kana beno Kirinyaga Governor Anne Waiguru indi aite kana no leile kana kulia silikali iye kikwithiwa ikimport musele kumande sianza nikenda withiwe aimima musele labe mevandi ya Kenya ni masuve kondo violate na ndi ainena aise rice harvesting kana kukenda kwa musele kuyamwa irrigation scheme ni kwenda kuambia kwa ibunda nini yukite ni kwenda kuyambia na ndi asia ongoing importation kana ndi kwitha musele kumwanza kwetu vande ya Kenya nikutona kwitha kuyananga mathowa ma musele vande ya Kenya nikule silikali ikithinenga mwanya wambe kuwa miselesu ya local farmers alame vande ya Kenya mbe wa kuthiku import kuyande sanzata nzemwe ya pia kukwata mbau the local farmers ndi mavuasu numedile dhangune ye kumi tusise katuni kedhangu ya the Daily Nation mavuano mainginde na usotu kaiswa kwa yulu katuni kedhangu ya the Daily Nation kasoletwe mundu mukaa na mundu mukoswa kwete kila kindu kitea hatu suni na paya tuwase no muti no muti muwasa na veo nobe wandiki to opposition yu palawe ekalete tanumba na mutusu akawumilelia muomoni elekelie bandu webu hata bena gate
tayela mutu su elete tayela na ba ya muso wa muti bakekiwa ilando mbingu bakekiwa mbingu na kasuni kabla hata keo ndo mayimbi nguni na naku ubo usu andikito opposition bena mbingu na olokwete mbingusu okay umundu mukawekite koti tune na keki ya hijab na keki ya Mobutu mbuyu ne kalile kibila akwete mutu olotete yela na babo yele muso wa mutusu wikitwe mbingu na ndi bakipeka suni na ukutosuka ndiko opposition okay na mundu makonete usakwanula wende kuya ngalikoni ya Tanzania na ndi opposition kuni yende na umulikwa muno ngalikoni ya Tanzania na ndi thangu ya the Daily Nation ina mwovo maingi muno madara ne thangusu we say na ndi kwa kuthina utusisa nayo thangu ya the Standard yandikitwe ata nukuyo diwe thangu yandikitwe see here no evil na ndi ni mwovo makonete the TSC wrote we tukana TSC know the largest employer of the educators, the Teachers Service Commission, na indi itukane kutumia mutimu no nundu wa kwedhiwa itukidhisi ya Kenya tailasi kana turning the country's classrooms kana ilasi siande ya Kenya kwedhiwa into cash cows kama muno ndi ya Kenya kwisila maundu ma corrupt officials kana bena mobisa mama twaisolusa ni muno bande ya Kenya kwisila muvya wa TSC na ndi ngwataniosu kana ngwatanio ya field officers nile na kindu kino ndi kwa kubi pena maundu fulani ala TSC ikukananwa na mukindu chambe bena rampant corruption kana ndi maundu maulusa ni kutuka kana bena bribes kana bribe ni ongo ile kwethe kitwe muno ilandu mekwetia mawea kana promotion kana transfer na inde ituka kana TSC ni rangi among Kenyan most graft ridden institutions kana inde TSC yikatiwa institution ila sio kona nonolusa ni muno bande ya Kenya kitu cha kele TSC kona nono inefficiency and bias na inde kutuka na portal failures kuna stalled in promotion ototo na ndio tabia kana alimu alama mbani yako yakana heads of alimu anene maskulu sa musingi ne maise kana mekalite binda ya sema ndio promote wa ana mate kwamba tuandebe na kwa TSC ni kutula muteno ndo ako na stalled promotion na ndio kuituka kana ende na alleged ethnic na political favorism ndio wa recruitment ya alimu kindu cha katatu na teacher frustration kana alimu meikala mai frustrate wa mundu wako na poor service delivery na ndibe na unfair transfers oga mwalimu ni wane wa transfer lakini anengwa kuanzia ilete na exploitative internship terms bena terms me endi siende ni wa TSC si obini ya alimu muno na ende kwedha si kie road moral kana alimu kwedha maine la motivation ya kwedha maiso media kana kwedha mea andiketa alimu asune maundu atatu ala indi TSC ya konanwa na mondeni wethangu yambe ya the Standard tusiye thangu ya keli ya the Standard ni mwavu makoneti mutiani ula wa KCSE na ende kutuka kana principals kana nene maskulu ya secondary amaniwa na exam officials ni makwata nikenda makenga na mutiani kana ende moja mutiani tasio kuyo mutiani na ende kuituka kana some head teachers ni mabetiwe kwitha me center managers nundu wa kwitha my exercise malpractice kana ende kwitha maikwati ya meya ila yekitwe ni wa mutiani na ende pia kuituka kana school lumo sikatise kwitha si mount projectors nikenda i-display kana sio ni amanyiwa mausungio mamutiani ula wende na indi tiliko kwa ndeni kana kuna details isusi ya maji ya kwitha bena ngwata niyo katikati wa head of schools candidates na invigilators kana ndola medha maikunikiloni mutiani uwende yena even mawisa ma polisi na mono makoniwe ndeni wa collusion isu kana ngwata niyo su ya kwitha mutiani utekwe kwa nesa kana kuya mutiani asa so the imposters
simu na ende pia kwithwa ku sneak kana andama otherwise kana matetically to kwitha bena sindume sitetically to kwithwa sindu ni exam rooms ni kati se kwithwa ku schooluni na ende kwa sababu na pressure ndeni wa kusisa mutiani usunu ndo amondo tasu alama ende ndeni wa exam bodies kutoka kana so far at least under 22 nimethiwe me arrested by Friday kana nimekiwe mbele by Friday nundu wako ithwa maki attempt ku interfere na mitiani na ende andwane alimu amanyewa andwangi mekwitwa hired outsiders mometenza tima busukulu ti alimu kada teacher lakini ani hired outsiders na pia kuna examination officials ende alama ethiwe maisnik kana mayete sindu itailete ndeni wa exam rooms mayete kuunde ni kenda pass some information kwe candidates na ndiko tuwa kana so far sukulu 19 pia nisiende na kwe kwa investigation na ende pia abena skulu mo kuitwa Merisha School kuyanga likoni sia Kajiado ende nayo ni yithiwe iflagiwa ni nek nundu wa kwithwa ithina expected malpractice kana suspected malpractice kwithwa ende nita meku suwaniwa tamende na kuya mutiani kutuka rabe na 2.4 million students asuni mama ende na kuikalila mutiani wa Kenya Junior School Education Assessment Examination mwaka huu na ende metuka kana they expected kujoin senior secondary school mwaka ni twadhi wa January 2026 try the ngoni ye the daily the standard page number 2 na mabwangu makonetie kisomo na ndi kutuka na alimo nime kwesa ku protest kana nime protest maileana na kwithwa mayenda kulikwa mubangoni wa uiti wa sha alimo ikwenda sha meenda ku remain permanent na ndi kitumi kimwe mesaka naye sha does not have benefits kana ende shande na benefit ndina kana ndio makava maundu amwe kana mawu amwe ta cancer tondo mayewe maikava ni minet na ende minet ni privately owned institution na ende kutoka kana hiyo mwana wa hiyo the Kenya kana NAT top officials nimedhiwe na meeting kuu ya ngalikoni sia Mombasa nundu wako the mounting opposition ya the agreement kana agreement isu ya alimu menda kuikala minet nundu wako the meseshabe mawoma ete ukava na ende nitisi obuti na manaite kana thewa mai remain kwa minet kana kada silikali niko maforce kusoka kwa sha on January nimatona kwithwa na miatianio movuasu no mede dangoni ya Kelly dangoni ya katatu ende ni siwa disine yeta isiwa kana itsayach kwa kisungu yeta yach na ende ni kwende kamuno yetie mokulio bande ya Kenya na ende yetuka kana ni detain to kuyenga likoni sia Kilifi yasema ni ku national attention na speculation nundu akwithwa ende ndisika esiwa yuni muyoni ku online yandikitwe assault near black na yoneka ku ni na sindu sibwa atamata na ende na docs ina okay kwa kama ndisi docs ata nende yetuka kana yona sungu kana tourist meku ndeni mama endete Amboseli na maendete okutembea na ku na ende yetuka na yinondo Dinondo yo no andu maende na kutembea ende ona kwana na nondo yilie unite ngalikoni sia Dubai yetwa luxury Dubai yacht na kwa ne yongamite ko ngalikoni sia Kilifi tourist asu mama ende sio ndambo kasio ngalikoni sia Amboseli na ngalikoni sia Masai Mara mavua sume dhanguni ya katatu okay now tusisi nayo no sio tukasisio cartoon kaidango ya the standard cartoon kake idango ni ya 12 isoleto mutumiwa mwe ekitengo bya nene negande kwa ESC naende anena to kwa address andu nondu bambe wakebe na mics na akwete kamundu kamwe akabineye pyu kamundu kukabineye pyu kaka na kekete ngwa yandikito activist naende na sisa mundu ndakosa kwetha no Museveni okay nakwa ekete ngwa sia yellow mic yake na ya yellow na black ngobia yake nene yandikito ESC na akwete kamundu kena sati ya red yandikito activists
okay na maundu mako na ndo activist maende na kubini ni some of atongo yame na East African Commission. Okay, mabwasu nomethila ithanguni ye 12 ya The Standard. Na ndi museisha mwendwa tubichaba huko nikiliwa mathangu na ndi nuku ya mathangu atu tukusomea kwa kubona usio okasisia ndi mathangu asu manenete chao kwa uliku nita wa Caroline Mweni wa Muteti na ndi atondo tuweka mu ndetu that tu na aini ndeni wa kilungu cha muka tethati nena nesia maundu ma uteti na maende ovande ya Kenya ndukathibasa twende tuna kundeni wa unenania witu wa omonde.